De la sărbătoarea al Crăciun, de la Societatea Diveria, petricem multe înclinăciuni la lumea țesundul ca America, ca Australia, la fratele misterului ca Australia și la nepoata Stella și Maria, multe înclinăciuni. Ca America, la Cusurinul Ceamitru al Citru, la Fumealii al Zervă, multe înclinăciuni la toți și la toată lumea. Mersi și zghini. La mulți ani, sănătate, voi petrec la cumnata mea, ți asta tu ilviti și anul oțel bunlu cu sănătate. Vienăciuni multe la toți armările din Balcan, zbânează, să aibă sănătate și anul nou cu sănătate. La toată lumea și la cusurile, ameli, să bânează, turmânie și câți alții cunoscuți, soți, de toată lumea avem. La mulți ani, petrec mulți ani la Australia, la Fumealii al Cristol Rafti și anul Slodarul cu Bunul, de la Horodia lui Verga. Sănătate la toată lumea și arbănaia mea se află toată lumea. Și anul nou se află cu sănătate toți. De la Societatea Diveria petrețem plinăciuni la toată lumea, zbânează și noul an cu sănătate. «12 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε όλοι μας αδειμονούμε για το κόψιμο της βασιλόπιτας παραδοσιακή. Εξηγήσαμε νωρίτερα ότι τα σημάδια είναι αυτά που θα καθορίσουν την τύχη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Φτάνει ο γυρεότερος να έρθει, να την σταυρώσει και φυσικά να κόψει το πρώτο κομμάτι για τον Άγιο Βασίλειο. Θα ακολουθήσει τρικούβερτο γλέντι, γιατί πολύ απλά είναι όλα τα εδέσματα έτοιμα. Έχουμε και χοιρινό πολύ νόστιμο, έχουμε και λουκάνικα που γίνονται με ιδιαίτερη προεργασία και φυσικά είναι και οι σαρμάδες των ημερών. Και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά περίπου τα φαγητά είναι τα ίδια. Φτάνει το κρασί να είναι κόκκινο και να ρέει άφθονο. Iaște cățutul, asta e lempita al noului an și să vedem ce câșmete va aibă κάθε un. Βατελιέμ του Μέση Λόγιου Βασίλη. Μεγάλο κομμάτι μου δίνει ο Αφέντη Μάρε. Μερσή Μούρτου λοιπόν, Αφέντη Μάρε. Μερσή Μούρτου και όλους τους φίλους εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου των Βλάχων της Βέρειας, που για λογαριασμό του απόδημου ελληνισμού είμαι βεβαία ότι εύχονται όλοι εδώ μέσα να υπάρχει ο στήλος. Ο στήλος γιατί ο ελληνισμός που διαβεί εκτός τυχόν Ελλάδος είναι ο στυλοβάτης ουσιαστικά των ηθών, των εθήμων και των παραδόσεών μας. Για σας έγινε όλη αυτή η αναβίωση από καρδιάς, όπως ακριβώς τους μεταλαμπαδεύτηκε από τους παλαιότερους. Να είστε καλά, ολόθερμες ευχές και εμείς θα συνεχίσουμε με γλέντι βλάχικο.
Γεια